Uhoro ni thutha wa komanda wa borithi wa Kiambu kwanirira ati ni marikitie kunyita ekwirwo anana aria maragwetanio na ciiko cia uici matura-ini macio. Amwe aria mekorete hatikaine moko-ini ma ekina yacio ni matariirie kigiriko kiria makoretwo nakio toria Jenga wa Wambui aratariria. Itura ria Darugo Juja County ya Kiambu turashemania na Joseph Rukwabi. Mdozi alikuwa amefungiwa hapa chini kuida kiti. Muruti wa wira mugunda-ini umwe wa nyanya itura riri na thengia wa gukorwa kiruta kibarua giake kio muthenya augite ndari arahonia nguraro cia maguru na kimako kia ngoro kiria tigirwo na kio kiumia kihituku thutha wa kuhithukirwo ni ekinae makihura nyanya dawa thaa 5 cia utuku. Watu wanne walikuwa kwa dawa na mdozi alikuwa pale kwa gari. Na mimi na mwenzangu mmoja tulikuwa kwa nyumba. Kwa tunapikia wale wengine. Ndio sisi tulale. Kumaliza kabla kwenda kulala au nini, saa 7 hivi ndio nasikia mtu amenikuta kwa nyumba. Na si mmoja wawili, wengine yuko nyuma. Kwenda kuinua kichwa nikaekelewa kofi. Nikauliza ni nini? Ngine tena. Nikafungwa. Atoka kuja kushika tena mwenzangu kwa nyumba. Alete tukafungiwa pamoja hapi. Toeni pesa. Thutha wa gwitio besha niho mamenyire miogwatine amu meciragia acio ni maobitha borithi kumana na mwehumbere wao. Amu ere ao mehumbite matonyo ma maabitha borithi. Juu sasa mimi naona basi ni askari. Juu amevaa uniform full. Govia naona. Na naona ameshika bunduki. Thutha wake kuga ekinae acio mehumbite matonyo ma maabitha borithi tukamonia imwe cia indo iria ciiriga kuhithukio ni maabitha borithi kuma mwena uyu ikigwetanio na gikundi kireita KK Brothers kiria gikoretwo gikiagagia muingi wa matura maria marigiceirie Juja. Sasa kitu yangu naona hapa ni radio. Kagani? Aka. Abuguza. Hiyo ndio yangu. Hata ikagofia alikuwa kwa kweli. Naona hii. Hii sasa hii mtu ndiye alinigonga mbaya hii. Mwenye alivaa hii. Hii ndiye alinigonga na panga. Panga hata naangalia hivi na zangu. Mali hiyo nikukutana hiyo jamaa mali hiyo alinipiga hiyo. Tupambane tu na yeye hapa. Siji naweza kula na mimi naweza kula. Mtu alinipiga kimjinga bwana. Hakuwa na raha kunibakisha. Atujutoa katagwe kapini. Itora-ini ria Juja Farm mucii kwa Margaret Kimani rugano no tarwa Rukwabi agitaririo ria mahinguririe andu metuite maabitha borithi thutha wao kuringaringa murango thaa 3:30 o hindi makoma. Maingiririe 5 na nima mari na majaketi macio ma borithi makihoria thitima mahoria thitima makiingira nyumba othe niguo magarurire rugano makiuga oti borithi oni wanaitisha pesa, ni wahitaji wa pesa, wanataka pesa. Tunua-ini twa aikari aria magereire moko-ini ma ekinae acio maugite makoretwo magitua me hamwe na Kopro Mwangi uria ni obitha wa borithi uikaine matura-ini macio wara wao ugicungiriria ikari kumanyita ugeni micii-ini yao na gucoka gwikora giterenge-ini matangerisha. Tuko patro, tuko na Kopro Mwangi, fungua haraka tuende kazi. Leo niguo muthe anjirire atiriri okorwo ni thigari ri reke tumahingurire okorwo marenda tuthie wira tondu itura tiriega. Jina Mwangi peke yake alikuwa anaitumia hapa. Mwangi. Maugite ekinae acio maratabania ciiko icio matare na ihenya kana guoyo wothe wa gukorererwo amu micii mingi matura-ini maya ikoragwo iraihaniriirie na ceceni ya borithi. Hata kwa boma wanapikio. Sijui unaingia kwa boma unapikia chakula alafu arudi anashika bibi yako uko tu umeketi hapo. Iko vitu kama hizo tu nasikia watu hapa. Thigari igikoima na guku Juja Farm na iria ingiciume ma story ni marakorwo manyarira andu muno tondu na kundu kuingi turaigwa ni mararipu andu no na ithuĩ na no Ngai wa tukiire tondu ni mendaga kuripa iritu acio
Kuringana na komanda wa borithi kaunti ya Kiambu Muchangi Kioi, ekwirwa 8 ni marikitie kunyitwo. Aikari makiuga na thengia woguo matura maria marigainie na Juja ni marabatara kuongererwo giteri. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Jenga Kwaboi. Kurumirira wagi wa mbura kwa ihinda iraya icigo-inĩ nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ, mũingĩ ũtigĩtwo ũkĩhatĩrĩrĩka kumana na wagi wa irio. Kaunti-inĩ ya Kajiado kwa mũhiano nĩ kũmwe gwa kũrĩa kũhutĩtio makĩria nĩ wagi wa irio, mũingĩ na atongoria magĩkaĩra thirikari nene na ya kaunti gwĩka mĩtũkĩ gũkinyĩria andũ aya ũteithio wa irio na kũmathana kuma ng'aragu ĩrĩa makũrĩire maitho. Mwaka urorete kuinikirira kuma riria matura maingi kaunti-ini ya Kajiado mamukirire mbura ikiene, undu uria utumite kugie na umagaru, nyeki igathira na ithima cia mai ikaniara, andu na mahiu magatigwo matari na gia kuria. Sema ukweli, sasa imefika wakati wa kiangazi mgumu sana. We have more than 7 good months without rainfall. Njaa imetushinda wa mama, watoto, na kuambia ni shida hapa. Na tunaingia kuuza kumboka, ukiuza mboka utapata nini? Kumekauka. Aikari aya mathiete na mbere na gukaira thirikari imatwarire uteithio wa irio, makiuga aruna ao macungiriirio kuoha ng'endo ndaya gwethera mahiũ irio na mai, na aria matigitwo mĩciĩ-inĩ mathietio na mbere na kuhatiririka. Wasee wote wameama na ng'ombe, wameama wote pamoja na vijana. Tuko hapa, njaa imetushinda. Ng'ombe zinaanguka, kondoo yana kwambia maziwa saa hii hatupati. Tunakamua kondoo sababu hakuna ingine. Hakuna ng'ombe, wamehamishwa wote. Tunanunulia ng'ombe nyasi katika maeneo yetu ya Masaini, na ng'ombe ndio tegemeo letu. Muingi ugikaira atongoria na ateti uramorio na makimathaga kura methe njira cia kumateithura maruru-ini ma ng'aragu ino. Watukumbuke, si wakuja hapa waombe kura, na yule mwenye anachaguliwa tafadhali tukumbuke. Watuletee, wasije mtu kutuomba kura na wasitukumbuke sababu tunaumia njaa. Angalau watuletee chakula. Atongoria kaunti-ini ino ni mokiriire thirikari ni kiria maugite ni kwaga mitaratara mikinyaniru ya kuhitana na ng'aragu, kuona kuma tene kaunti ino ni wikaine ta imwe iria ihutagio ni wagi wa irio, indi thirikari yonekaga igiteng'era gwatuka. Maneno ya ukame ni crisis ambayo inatuangamiza. Ni kitu tunajua kwamba ipo na inaishi nasi, lakini si ati unatafuta ile kitu tunaita quick fix kwa lugha ya Kimombo. Tunaomba tu serikali kuu waweze kukumbuka, haswa pia viongozi wetu wa kaunti hii ya Kajiado waweze kukumbuka Wamasai wa Kajiado County. Wasikue tu ni kwenda kuomba kura, pia waweze kuwakumbuka kwa kama lishe, waweze kuwaletea chakula. Kwa serikali ya kitaifa ninaomba kwamba ile offtake inafanywa ya ng'ombe pale KMC, huo mchanganyiko wanasema lazima uweke madume alafu kike iwe chache, warekebishe hiyo. Tunataka watu waruhusiwe kuuza ng'ombe, kama wataweza kuuza ng'ombe wapunguze ng'ombe. Hiyo offtake ya serikali wafungue KMC ili watu waweze kuuza ng'ombe. Kaunti nyingi iria ire kundu kuria kumu nicio ihutitio makiria ni ng'aragu iria gumeire bururi. Ngiribotera Inooro TV, Getu Wangari Maria wa Muigana. Kiri horo wigi meharĩri ma gĩthurano kĩnene. Mũikarĩri gĩtĩ wa komishoni ya ithurano na mĩhaka IEBC Wafula Chebukati orĩtie ateti meke kambĩini matekũingĩrĩra komishoni ĩno ũndũ ũmwe na maabitha ayo. Chebukati augĩte ĩmwe ya mĩario ĩrĩa ĩrarĩkĩrĩrio nĩ ateti ĩgiĩ maabitha a komishoni ĩno yahota gũtũma makorwo na ihinda iritũ gũkinyanĩria wĩra wao. There is a deliberate move to profile staff of IEBC, commissioners, staff, and there's a serious social campaign ongoing, and it's actually very sad that at this point in time then you have people who are hell-bent on trying to profile commissioners, staff, so for purposes which we don't understand. So I think it's unfortunate, and I think it's an issue then that people who are behind it need to stop. Let me put it this way. If you look at even our staff in the commission, especially ICT and election, they are now frightened because of so many, you see in this, most of the media, I mean the press, the gutter press are,
You see their photos on all of these Kataprese social media posts. Okay. And it's coming at this time where now our staff are afraid. Don't forget, it was around this time on the 28th of July, 5 years ago, when our ICT staff was murdered. And this then becomes a very, very frightening moment that you have the chairman of the commission, commissioners, staff then being profiled. And I think it is... I just want to urge the people behind it. Chairman, so you would basically... Stop doing what they're doing. Commission igithi na mbere na matata macio kambini no irathi na mbere na umuthi batoni ya Kenya Kwanza igirite muthenya wa keri icera-ini riaguo ria gicigo kia Nyanza. Munini wa President William Ruto akiuga ni hotorete kugacirithia utonga wa gicigo giki na njira ya kuhura njeki onjoria anini a icigo itiganite miena ya Nyanza. Kwa ihinda riri atongoria a Kenya Kwanza mari miena ya Nyamira na nginya Mugirango ya ithwiro thutha ucio megutuika ni matora-ini ma Kilgoris na Kuria ya ithwiro. Tugutware kuu na njira ya moko umwe tuthikiririe ria kambini icio iratambaruka. Aya, tugukorwo tugucokia kuu kahinda gatari haraya wona mitambo itu yacokererie tukumenyithie uria kambini icio irathie na mbere. Riri githurano kinene giatigia thikũ 25 tu gikorwo gigitafanio. Haya, kugena kuo komishoni ya ithurano na mihaka guku bururi-ini IEBC hamwe na honge cia ugitiri irehete hamwe gikundi kia ateti aria marahuranira gituro kia ubunge gia Kajiado ya Rugongo na aria marenda gutuika ma MCA ward-ini cia gicigo kiu kuria maririirie mitatara ya kurumirirwo hari meharĩria ma githurano twerekeire kia mweri wa kanana. Mucemanio uyu utongoretio ni afitha murugamiriri wa IEBC gicigo-ini giki uikene ta Bernard Muse, komanda wa borithi guku Joakim Mencha, nyamurini wa commissioner wa county Patrick Mwangi aria moretie ateti maikare muhari-ini wa mbere wa kuhujia thayo gatagati-ini ka arumiriri ao. Kwetu tuko tayari kukabiliana na elections, tumejiandaa. Kwa mfano mpaka saa hizi tulianza na registration of candidates. Wenye mesikia tumeregister 90 candidates. Na kuri maundu makorwo makigwetwo na muno horo wa uthukangia wa material cia campaign iria posters na banners, agombea ni mauga security igerie kurira na kutuira indo icio itinathukangio. Twaria maundu ma social media andu kurumana thiini wa social media kana kwaririria maundu ma guhura aria angi na njira itari njega na twaiguana maundu mau ni maguthira agiko ni marekikaga na kwina groups cia social media iria twamurika na tuga ni cikurorwo nigetha itigakorwo cikirehe maundu magirehe ngui. Sisi kama waniachi tuko katika kipaumbele ya kuhakikisha tuko na amani, lakini kusema kweli ni kwamba katika constituency yetu sisi ni watu peaceful. We have done elections from I can say the ones that have participated from 2013 mpaka wa leo. We have been peaceful and we believe we are going to be peaceful because we don't see any threat. Tulikuwa na mkutano na candidates na tumewashiwa kwamba issue ambayo wana raise kwamba posta zao zinakuwa defaced na haribiwa, tumewashiwa kwamba tutachunguza na tungependa walete formal reports kwa station alafu tuanze kuchunguza na wajue kwamba ile watu ambao wanafanya hizo vitu ni wafuazi wao wale aswa wale who are passionate about them. So hao watu yao kwanza wawazuilie kuharibu posta za wengine sababu it's an offense, election offense. Introducing